Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka mu myanya imwe n'imwe y'abayobozi, inishyirwamo abayobozi bashya indengerwa abayobozi. Ni ibikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa mbere tariki ya 1 Ukuboza umwaka wa 2025. Iri tangazo rivuga ko Dr. Tresphore Ndabamenye yagizwe Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi asimbuye Dr. Makabagabe Cyubahiro. Muri Minagri, Dr. Solange Uwituze yagizwe umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri. Dr. Usta Kayitesi yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Ni mu gihe General Retired James Kabarebe yagizwe umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'ingabo n'umutekano. Dr. Charles Murigande utari uherutse mu mirimo izwi ya leta yagizwe umusenateri. Dore ibyo wamenya kubahawe inshingano cye. Dr. Tresphore Ndabamenye yarasanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minagri. Umwanya yagiyeho muri Nyakanga mu mwaka wa 2025 avuye mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, aho yari umuyobozi mukuru. Yabaye umujyanama mukuru muri Minagri, akanakora indi mirimo itandukanye muri RAB irimo kuyobora ishami rishinzwe umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi no kwihaza ku biribwa. Yabaye perezida w'inama y'ubuyobozi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA, aba kandi na perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke. Afite impamyabumenyi y'ikirenga ndetse y'icyubahiro cya gatatu ya kaminuza mu bijyanye n'ubumenyi bw'ubutaka. Naho Dr. Solange Uwituze wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minagri yarasanzwe ari umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, aho kandi yakoraga nk'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubworozi. Dr. Usta Kayitesi wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yarasanzwe ari umusenateri, umwanya yari arimo kuva mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 9. Kayitesi Usta yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kuva muri Nyakanga 2019 kugeza muri Kanama mu mwaka wa 2024, ndetse yigeze no kuba umuyobozi mukuru wungirije muri urwo rwego. Dr. Usta Kayitesi afite impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko, yabaye umwarimu mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aba umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda College y'Ubugeni n'Ubumenyi Rusange KUS, ari naho yakoraga. Yari umwe mu bakomiseri 7 bari bagize komisiyo ishinzwe gufasha inteko nshinga amategeko kuvugura itegeko nshinga nk'uko byari byasabwe n'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 9 Nzeri umwaka wa 2015. Icyo gihe yari vice perezida w'iyo komisiyo. Charles Murigande nguheruka kera, reka nawe wakoze muri Foreign Affairs, wahuye n'abantu, wabaye muri Amerika, wabaye banye n'Afurika benshi n'Abanyaziya bose. Akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa, dufite iki kibazo tugishakira umuti naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize. Ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze. Mu by'ukuri buri impamvu banga ko bagraduating ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri babandi babakene, bayasabirize bayitwarire kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye. Abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last. Ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Na Dr. Charles Murigande wagizwe umusenateri yakoze imirimo itandukanye, aho kuva mu mwaka wa 1994 kugeza mu 1995 yari umujyanama wa Perezida wa Repubulika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 1997 Dr. Charles Murigande yabaye Minisitiri w'itumanaho n'ubwikorezi, aho yavuye ajya kuba umuyobozi wa Komisiyo y'u Rwanda. Mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 1997 Dr. Charles Murigande yabaye Minisitiri w'itumanaho n'ubwikorezi, aho yavuye ajya kuba umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda. Dr. Charles Murigande kandi yabaye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi, aba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu myaka ya 2002 kugeza 2008. Mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2009 ya Minisitiri ishinzwe imirimo n'inama y'abaminisitiri, umwanya atatinzeho kuko mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011 yagizwe Minisitiri w'Uburezi, umwanya yavuye hajya guhagararira u Rwanda mu bihugu binyuranye.
Mu bihugu Dr Charles Murigande yahagarariye u Rwanda kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2015 harimo Ubuyapani, Australia, Philippines n'ibindi. Muri Kamena mu mwaka wa 2016 nibwo Dr Charles Murigande yahawe inshingano z'ubuyobozi wungirije wa Kaminuza y'u Rwanda ushinzwe iterambere, ari nawe asoreje imirimo ye ajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Naho General Tadi James Kabarebe yagizwe umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'ingabo n'umutekano, avuye ku kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. General Tadi James Kabarebe yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umwanya yabayeho imyaka 8 kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2010, ndetse anaba na Minisitiri w'Ingabo. General Tadi James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari mu basirikare bake bafite ipeti rya 4-star general u Rwanda rwari rufite. Byumva kuri mikro ni kimwe ibisanzwe, mwibutsa gukora follow kuri 21 Cell TV ndetse ukanakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube.